murakaza neza kuri Canariyo Estate. Nkuko tugenda tubibabwira buri munsi ndetse mu buzima bwa buri munsi, nkuko tugenda tubaha imari nyinshi cyane, uyu munsi tubazaniye imari. Ngiyi imari ni imari nziza, iri ku muhanda nkuko muri kuyibona, ni hafi cyane y'umuhanda uvuye kuri kaburimbo, ni nka metero 500, ariko nanone ku zindi metero nka 30, dore ngaha yani hejuru bari kuhashyira kaburimbo. Iyi mari rero muri kuyibona ukuntu imeze, iherereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya. Dore ahangaha kurya ahangaha mureba, naho turaje tuhabereke, ni ikani ku kigo cya gisirikari, ndetse aha hirya gakeya hakaba ari mu birembo. Ngira ngo ni ahantu nkuko mubibona, ni hantu ushobora kuzana imodoka yawe, ngiyaha muri kuyibona, ikaza igaparika neza ahangaha kuri kino kibanza. Nkuko mubibona gutya ku mashusho rero, ikibanza dore ngiki, ni imari nziza. Dore kiva hano kikakatira kuri iriya miyenzi, kikaza kikazenguruka gutya na hariya abana bari, gutya uko nguko kimeze. Iki kikaba ari ikibanza rero cy'amafaranga makeya, make cyane, ndetse nkuko muri kubibona, ni ikibanza kitarimo imbogamizi n'imwe, ni ikibanza kitarimo inkomyi n'imwe cyangwa se intambamyi. Ni ikibanza ushobora kugura ku mafaranga makeya cyane, kandi ugahita ugira gute, ugahita ukora mitasiyo. Impamvu ushobora gukora mitasiyo rero ni iyihe? Impamvu ushobora gufata mitasiyo y'ako kanya ni iyihe? Dore impamvu ngiyi impamvu. Kameramani ngira ngo urebeshe hano, nk'uko mubibona rero ngaha, impamvu ushobora kubona mitasiyo y'ako kanya. Dore ngiki icyangombwa cy'ubutaka, ngiki hano kirahari. Ntabwo ari ibintu bizagusaba ngo kujya gusatuza, ngo bigusabe ngo kwirirwa ngo uzana ngo land survey wo kuba yagira gute, kubera ko icyangombwa ari ngiki. N'amafaranga uyishyurira kwa noteri, cyangwa se ku buryo uhita ukora mitasiyo, nta bindi bintu byinshi by'amananiza bibayemo. Ikibanza nk'uko ukireba ntabwo kiri ku muryango, ngo bizasaba yuko ngo abantu bakugora ngo umugore none yabonetse ngo umugabo arabura. Ngiki kiri ku izina rimwe ry'umuntu umwe, niwe ufiteho imigabane 100%. Rero nk'uko uri kuyibona rero ku mashusho, ikibanza ngiki, ngira ngo waza, kameramani, ngira ngo waza ukankurikira neza tunyuze gutya. Ngira ngo nk'uko iki kibanza rero murimo mukibona, ngiki ukuntu giteye, ndetse hakaba ari ahantu heza cyane. Ndagira ngo mbereke neza ukuntu aha hantu ari ahantu heza. Uramutse waba uguze imari ishyushye, imari utasanga ahandi. Kandi twebwe ukuntu tubigenza muri Canariyo Estate, tubaha imari tukayibaha nko ku giciro cy'umuneke, ku buryo n'umuntu wabiganiriza akubwira ngo ntiyahenzwe. Impamvu nababwiraga rero ngo ni imari ishyushye, dore ahangaha neza aho ureba ni ku mabotike, ni ahantu bacururiza, ni ku muhanda cyane. Turakomeza tubereke, ngwino urebe nk'urugero. Dore ngiyi modoka neza iri kuza. Impamvu nabwira ngo ni ku muhanda, ngiyi modoka neza iri kuza yerekeza ahangaha. Ariyo mpamvu ababwira ngo aha hantu rero ni ahantu heza. Ngaha ni karitsiye y'insirimu, ni karitsiye iryoshye cyane, ku buryo nawe uvuze uti ngiyewe aha hantu ndahaguze, naba ngize gute, naba niguriye. Urabona iri haruguru rero, utunga hari haruguru, kuriya muhareba hari haruguru, nk'uko nabibabwiraga. Aha haruguru mureba ni kuri kaburimbo, kuri kaburimbo hari haruguru mureba. Ni ukuvuga rero ntabwo waba uguze iyi mari ngo uvuge ngo ugize gute, ngo urahenzwe. Nimero rero murazibona hano kuri screen, muhita mugira gute, muhita muzihamagara. Ngira ngo nk'uko nabibabwiraga, murabona ko n'imodoka ziba zigira gute, ziba ziza nyine zinahaparika. Apana bya bintu byo kuvuga ngo
ngo uje kugura ikibanza, ngo iyo kibanza ngo uguze ngo uhise ngo wirukanka ngo ugeze aho usiga imodoka, ngo imodoka ngo umaze kuyihasiga, ngo ufashe ngo akamoto, ngo n'akamoto ngo ukavuyeho ngo ugiye n'amaguru ngo kugira ngo ubashe ngo kugera ku kibanza. Ntabwo ari uko nguko twe dukora, tuguhereza ikibanza cyiza cyane, kandi kikaba ari ikibanza uhita ukora mitasiyo bitakugoye, utirirwa utanganywa andi mafaranga ngo arengaho. No. Rero nk'uko tubibabwira, duhamagare tugisure, cyangwa se uraduhamagara kuri 0788 52 81 50. Ikindi kandi izo nimero uraza kuzibona kuri sikirini yanyu. Kameramani inkurikiranywe mbereka kandi kantu nababwiraga kugira ngo bumve yuko ibintu tuba tubabwira biba bifite n'ibintu byinshi by'ibihamya. Nkurikira gake nkwereke. Nk'uko rero nabibabwiraga, ahangaha murabona yuko impamvu nababwiraga ngo ni ahantu hafi. Dore aha hakurya mureba niho ikami nababwiraga rero. Ngaha ari ikami, ni ikigo cya gisirikari, ni ahantu rwose hatuwe. Ngira ngo nk'uko mubibona n'inyubako ziri haruguru zirabigaragaza, ni ahantu hatuwe, ni ahantu rwose ushobora kuvuga ati ndaje sindi bwiturane, singiye ugiye guhanga imyubakire bushyashya. Tutiriwe rero tuvuga amagambo menshi, imari ngiyi nk'uko nabibabwiye. Rero niba wowe ufite amafaranga yawe make cyane, ariyo turi buvugire mu gihe uri buhamagarize nimero, mu gihe ufite ayo mafaranga yawe makeya, uze rwose witwarire imari. Dore imari ngiyi ukuntu imeze, ngira ngo ni ku itamburari, ni ku gasima, niko twabyita. Rero ku muntu rero wifuza kwiturira ahantu heza kandi ku giciro gitoya, ubwo uduhamagare kuri izi nimero. Murakoze.